iliwo mundu akubona mavaluta yini embuka ulimo busale namwe bukhwale imbawo kubona mavaluta. This is the time what I want say kumwenya bakulangile value ukwame Ni Rabin Kay think this operator Fenekasi kangulule ngoma kill them say what I want wewe ponto tada. Rabin come na budo here we logi tani sa aye kupro kupa muwambe bula yumundu kubona muvanyu baleke mateba kakubona muvanyu nabuwara mu bisoko bula muwongera mu hasiku muwambe bula yumundu kubona muvanyu baleke mateba kakubona muvanyu nabuwara mu bisoko bula muwongera mu hasiku inyuma ngoli ninayo kufako ngakufako bula muni bunyuma ngoli mulabisa nyusa matsiba bunyuma kamasika kenalira we wakasangula birolo bibi matime we wabitimisa umwoyo wakutungatunga wakulongosa baby matima waimpani Rabin Kay kadimyesi bahabona baby iwe no wabifumbula ubushi bwetu shibonewe bwabufumbula tabula kachayi sukali kunyumire nakuluma matime nowe waichusa yenda nikamanirwe kuboni munafa mula mubona we wabuwanisu operator wenyene ubone mefyuta muwambe bula yumundu kubona muvanyu kemateba kakubona muvanyu nabuwara mu bisoko bula muwongera mu hasuku muwambe bula yumundu kubona muvanyu baleke mateba kakubona muvanyu nabuwara mu bisoko bula muwongera mu hasuku bula mubulinga kameti mugirasi kana umundu muwamba bulayi life is short nabu ikana balance love ikana balance masima ngomuda akufako wiwulira bula ingoli mu busaleni naye iyo niyo love dedication to you anyumalala ni mulira wamakubatsika mu relationship nenga bakufako ta mayota sakajama bakubona mu value ta wali ni kuyibesa value yo weli mukolima ebyo mukolima ebiyambata ulino kushitufu mukola bibefe utinisa bahamanyire wafunira omuntu oli mu value wira kumwona kisabusa wira kumugalabanja busa wira kumu Wano Mariana bamulangire kuba mayeku pro on this one kumwenya Rabin Kay niyo kuhuta busako operator Fenekasi wakumikisinga kemateba kakubona muvanyu buwara mu bisoko bula muwongera mu hasuku mulege atolonge aguteleke kumbe agutuma bona mu birayi mundu nga kumulyango kwekahirewo manyori kukuli kulabaga kwikukawo bamulangire bukasimuko sendanye basaba kumuruba kubena bityo kwa South African papwe mwangacho nabelenga dikatemba kumulongoti kumisya nganiyo kwesindi kumenya bakulangire value ngomundu akubona mu value ta mulekatse ate kulashiro ba mu relationship ngamba mu value ta yabuliro ri value yobachibonanga watsire ngabo oli munkono mwawe ibabona value ta nenganga waruremo ne batalia kubona value yo kabatse kahundunge ba value ingata never been such a relationship on this one what a one wewe hano habenga kwakira ko yositsana kwa promoting nyarwa khayima ko social handles itsewe umwana bamulangire Rabin Kay kwabelenga kutulisa kutolongo sa kutuma bona muvanyu nabuwara mu bisoko bula muwongera mu hasuku